Skreni levo. Baš si dobra u tome. Vuče, GPS ti ne radi uopšte. Skrenite levo. I krvi i srce. Joj, kuda sad, za Boga? Kako elegantno preko rupa prelazi. Bežo je popravljen, samo da znam. Sad je pravo. Aj, neka neko zovni Ilića, neka vidi gdje je. S njim bavim je Sisi, onda Miki. Ne, to nema. Pa nema ni ovo, ali da. Korisnik trenutno nije dostupan. Aj sigurno da će ovdje da čeka. Jeste, rekao mi onda ide Dragana gađala. Šta je gađala? Šta radi? Znaš da je više bolest? Šta mu je? Ima nešto u krvi, u pičku materine bolest. Sida? Ja imam jednu pletenicu, hoćete da je jedem? Mora da ide na ispitivanje krvi. Ko? Ljubo ima sidu. Znam, čula sam. Moje mace? Ćao, Miška. Ajde stanemo, ne jedemo nešto. Vozi Viško! Kuda? Bravo! A ima li negdje gore da stanemo u pekaru? O, nema, Gdje sad? Bravo! Pa ne, si ti toliko luda, pa šta misliš, dječi? Ovdje levo. Levo! Levi je ili malo manje levo? Levi je. Ovdje je Pekara, pa pekara. Gdje? pekaru smo prošli. Zatvorili su pekaru. A gdje si više, na velika slapove, je li? Na Drkin Vir, kako se zove? Samo što nema lade tamo. Brate, nemoj idemo da ima ladi. Kolima Sam Bela ko sirima da Nigde lada.